Kayaktan geldi жигиттер? Bişkek'teki Karagülcan'ın Tazbargı degen unutulgan çoğulgan akça. Tazbargılar, he? Bişkekte yaşagan tazbargılar, he? Karagülcalık. Karagülcalıklar, he? Mына Karagülcalık bir tuğandarыбыз жардам алып келишиптир. Азаматтар. Karagülcalıklar. Tazbargılar. Ha? Молодцы. Молодец. Азаматтар. Алып келеміз. Kartoşka alып keliptir. Allah razı olsun Azamat. Allah razı olsun. Rahmat çoğun. Mına ekinci maşinen dağı жүктөй başladık. Geldim anaklardı. Ne oldu? Gitti. Баткен еліне гуманитардық жардам топтап отабыз. Бейшаналиева Рыскуловада. Ош Базар мечітінің жанында. Maylar tüketkezden koyulur. Maylar tüketkezden koyulur. Bir 100 000 сомдық жасаған оқшайсыздар, he? Молодцы, Азаматтар. Tüketkezden koyulduğunda jamlasın. Водитель өзі жақсы қылып жайлаштырды. Азаматтар. Kalan қымбат продукталарды алышып тұрмын. Гречка, горох, гүріч, макарон, бардығын алышып. Allah razı olsun жігіттер. Мына ушул жигиттерге дуа кылып коесуздар. Мына ушул жигиттер, азаматтар өздөрүнүн каражаттарынан топтошуп, жоролору менен, туугандары менен мына ушундай жардам алып келишиптир. Allah razı olsun силерге, азаматтар. Азаматтар. Tazbargı'nın жигиттери. Karagülca Tazbargı. Bargılar. Ay azamаттар. Mına жигиттер. Kızmatta. Batken leylek de koyulur. Batken'den leylegin. Assalamu alaikum. Salam aleykum. Geliniz. O, akşam tettiği karapkaga salarız. Жүріңіз. Алейкум ассалам. Мына bu жаққа салдырып отабыз. Шул жаққа сала бересіздер. Allah razı olsun. Çoğun rahmat. Allah razı olsun. Azamat. Mele, otur. Çoğun rahmat жигиттер. Allah razı olsun. Azamatlar. Aman bolыңыздар. Барабыз, чакырса, бардыгыбыз барабыз. Кудай кааласа. Военный тактиканы жаштарга караганда жакшы билебиз. Ооба. Эми өзүңүздөр билесиздер, кыргыздар столовойдо иштеген эмес, армияга барган. Биз деген бардыгыбыз служба кылганбыз. Эми алардын көбү эле тазики деле башкасы деле көбүнчө эле ушул эме кылып аткан. Столовойдо иштеп келе берчү. 2 жыл. Бөлүшүп койгула. Эфирди бөлүшүп салыңыздар репост кылып. Көбүрөөк киши көрсө, көбүрөөк гум жардам келет, жардам болот. Көп кишилер кайерге алып барып тапшырайлы деп билбей жүрүшөт да. Мына ошол Рыскулова
Бешаналиева, Рыскулова. Мына ушул жерде. Мына. Балдары. Мына ушул жердебиз.